Indeed, it's a beautiful morning. It's a wonderful day. Good morning, Accra. Good morning, Ghana. Of course, we on this morning. Jumedia today said it. That's what Obia and you kuada midweek's edition of the show. Yeah. And yamu akwaba. Every Sabri kopem set. No, what training at you. Jumedia today said it. That's what Obia and your dear bro. And I pay me busa so what promote to say. Would I ye? One day ye. And I no pay you wadwin ye see a share at the frase no nyankopon twedi ampon no na dumunti bibia be ye me chiam akwaba dwumade de atune de send da so homo bia wo forest your bosom ne da to so du nsia won fempem mienu ene aduonu nom. Well, today be the 16th day of the month of April 2025. This is how I welcome you on board to the show. For our WhatsApp message in the bra 059340 6565 059340 6565. We're streaming live on our Facebook page, so to call Facebook page as well. DLFM 106.9. On YouTube as well, www.dlfmonline.com. Your website, YouTube. We are here to bring you the breakfast show. You're today send it as well home. We'll check your time now, 20 minutes after 6 a.m. Good morning. You're from Hitman. You're from Brakwabna. Maje. The money. Sika papa. Hey, my papa. And papa, we did our day. Obia, baby, I need you. The 3 minutes after 6 a.m. here. I don't pay a denya kufa say. Anidaso Wɔhɔ breakfast show is on. For WhatsApp message from Brad 059340 6565. WhatsApp line number for WhatsApp message from Brad
05940 6565. 25 minutes after 6 a.m. Let me match up. I was a friend. I feel what do I say that bad? Now my wolf ready is 059340 6565 0534 050 199. If you are Kuma Munina, Cousin Trady and Poya, that was Shadow Pay. Hello, good morning. Good morning. Me pass you for saying. The family band make us a priest of the community fight. Ben, I'm not paying the Yanko Passe. I'm a person, Samakual, Gabanya, Telemakasi, Samatuan, Amen. Amen. Good morning. Good morning. Me pass you for saying. Me pass you miracle. Miracle no pay the Yanko Passe. Me the radius so much if you are chimney and what they will. I don't see you. To me, some miracle training mupa. Good morning. Hitman. Yes, sir. Good morning. Good morning. Me pass you for saying. Sakodiani. No pay the Yanko Passe. The Yamiase. Wama Bonifo na Yami. Wama Manyare. Mitia Yamia. Okay. Anopay, Behunya Ponhai. The one more day. Between Kasa. Between Jim between Nanti. With the Yamiase. With the Yamiase Mama Bushan. So. Amen. Amen. Good morning. Good morning, Hitman. Me pass you for saying. Moses new. Doing Moses and pay the Yanko Passe. And open the radiasi. The shadow the radia. And then I see that cranny. The Bacosa Danasi, Enaye, Nadumunti. Amen. Amen, Moses. Good morning. Good morning, DJ Hitman. Yes, madam, I pass you for saying. Mama, no pay the Yanko Passe. I no payment Yaji with the Yanko Passe, Samanto, Kaunu Wabusi na. We stand the Yanko Passe. And my papa daddy Lumba in the Uri. That's when then Yanko Passe, and my dear my phone in Omunquan. It's out to us with the Yanko Passe. And Mamma Yanka San Mebusi in our years to dignity. Amen. Amen. Good morning. Good morning, Blackama. Me pass you for saying. Idiane Tommy, a bridge and Kamanano. Tommy, I pay the Yanko Passe. You see a dead radia sedia. None a mechanic say, me the radia, she say, none of pay. Or the main quan chemi. Me the radia say, at the man daddy, Nina Bushin, me the radia say, the man dear workers, me the radia say, my old black na, only Sammy B. And then DJ Afiba, me the radia say, the man quan. And then Madi BBF, Betty. Okay. Right. Mate, me that's it. Good morning. Asante Zonga no pay to say. Obadi Adom. You. Matimin Kana Matun Kadia. Nama show before you so. Nabusia me dawa no bia frame media. Let's say. As we who are, why in na. Ananu ya me call Kwua. Me Kubia or Peter Dibia Cashier. Na me tin catch me call on a year ho. Nani whom ya know. Ura in the fie. But then I go fancy at the man, sir, or that's what Tiasi, Nana crying for any move. Maybe as soon as me yet, then boom. Menu Gakabe to a brinner brain in era. But the shots of your one when yam. Name it down as if I only say. He show Yami soon walk. Answer no one. If you say that by the engine era, who bad than yet. Oh, or that's a ye. He show Yami soon walk. Dansana wo ebi aja body enara be twamakwa minia azabu ye wan kan ho wati. Okay. Amen. Amen. Asante Zongo ya da say good morning. Good morning. Me ba chwe for say. Aja from Apia Nkasa Africa come 25. Apia na pay na Nyankopon say. The Nyankopon say and so me ho ne ha divine selection aka the Nyamia Sema me yorunkwa. The Nyamia Sema me district pastor for district Pentecost. Name con the bishop for you now. Any day bishop for you now, the Yamias Mamonka. Amen. Amen. Good morning. Good morning, brother. Me ba chwe for say. But your dada really, but the presence of our shaman. Dada William no pay na Nyankopon say. No pay the Nyamia say, Mamma name Bushia, DL Bushia, DL College Association. And we send this school for you now. They were my at the party. Yo, Mate, men so me that's say what to me afraid. Adape, good morning. Good morning, Hitman. Me pa joy for saying.
Patel Dixon Bada Kujiji, Grubam Cafe Christian. And I pay and then Yankopase. The pay so Basia, the wine, and I can see you, Cemetery, Staman Quackata, somewhere. We said that was you, I was maybe as a man or manga, man pen and abra for me now. Then I say, I'm a head man, if you ever produce some be any DLFM my phone. Amen. Amen. Good morning. Hello. Debbie. 0593 406 565. I got someone live on Facebook. I said, good morning, Hitman. Professor Samuel Autograph. I said, good morning. Gali Simon. I said, I said, I'm pay. Yeah, then Yanko say, hello, good morning. Hello, good morning, Hitman. Maybe show me who you're paying for saying. I have family, my first is living for the cycle. You might not pay and then Yanko say. Yeah, me that is an affair. The fact me any of us upon you now. Amen. Amen. 059340 6565. Hello, good morning. Too bad. I say I thank God for the gift of life and another chance to live. Thank you, Jesus. Amen and amen. One funny Dianca Hall. 106.9. Hello, good morning. Hello, Debbie. Prophet Samuel Togla, live on Facebook. I say I thank God for everybody. Also for our WhatsApp message, 059340 6565. If I call in the Soka crowd 0534 050 199. From Hannah Cranton, Tama Community 25. Thank you, Jesus. Good morning, here from Fisco, all the way from Agboba. Thank you, Jesus. Praise the Lord, hallelujah. What fire diffutation? Hello, good morning. Hello, good morning, Debbie. Good morning, Debbie. If you had the free time, I come to 10. And I pay what's what Yakopa said. Hello, good morning. Good morning, Hitman. Me back here for us, eh? Back here, family, you make a friend no town. Lizzie, and I pay and then Yakopa say. And I pay, say, Bibi was sorry a cheer. Come remember Christo. It is all no whom more them in Quanama home a chair me. Many me fear no my bussy and I see when the bamboo in your papa. Then a donado. Amen. Good morning. Money, DJ Hitman. Yes, sir. Me back your Udini baby, I can say free. Yes, from me piano, make us fit my new town. Okay. Piano no pay and then Yankopa say. Mau inamosimatias no can be was in Nili and William Mono. By bring your kunga to be mean. Amen. Amen. Eric Abuaji live on Facebook. Hitman, good morning. I thank God for his grace and mercies. Hello, good morning. Good morning. Me back here first, eh? Me pass me the gift. Me first assignment. You give to an pay and then Yankopa say. Me pass no say the radio say if you turn on or the Enquires and Wama Bonivia and Cayenne. Not saying that association now no pay. Sorry, at someone can. That's the bad any say than I say. Sympacho Mitia, Cofitela, Neda, me cry so ask it. Right. You, Mate, me that's a pass over to me afraid. Good morning. Morning, black or black. Me pass you to say. Me pass you so me who ya pa na ada pay and then Yankopa say. And none of pay. Then ukuda abetumi akuya. Me that's for radiasi. And then answer. Ade bi eto me medwen ho amante ase. Esune nyina echi me kra e dia wo si wo me mu. Me de radiasi me de mabuse nyina che radinsa. Amen. Right. Good morning. Good morning, Hitman. Me pass you for saying.
If I'm ready to make a do. You wanna pay your Nyankopon. No person that was answer some of the Amen. Amen. 0593406565. Good morning, Hitman. I thank God for another day. From Nana Abrofi Safwa. Nana Abrofi Safwa. So I didn't say that about Anope. Good morning. Hello. Hello, good morning. Good morning. Maybe I share for say. Free Kaswa, okay. Anope, you're not Yankopon say. Mate, yeah, so yeah, that's it. Good morning. Hang up and call back. Boy. Hello, good morning. Good morning, Hitman. Me patch for saying. Antumagini. Auntie, and I pay your name. I say the radio on a bambon and a vessel power. They are saying, your name, your nana, I was seeing you now. And I dear some of you now. Yamia Boyin and I'm buying on my canna will be any high factory and so. One at the patchy young. A moje dear more free sunny at a cremata bovima. Naya sit down kutu. Made them more friend you now. In New Year's Bojam. I'm a movie be a home. I had definitely if you buy your son. Amen. Amen. And Zibagia, that's serious. Good morning, Hitman from me, Christiana from Dacoman Circle Station. And I pay me the Yankopon said. I thank God for the life of my family, Hitman, you too, and your family. Once up, Yankopon, and what when we bush in our hobby. Now, if you had the free time, my community time, I'll pay what the Yankopon say. Augustina Coffee, time my community 11, what the Yankopon say. Hey, good morning. Today is my firstborn, the 15th birthday. My friend Kelvin Jan Otopa. Catching Uncle Ponsi and I say Papa. So happy birthday going out to you, Kelvin Jan Otopa. Also, I said that is Hey, good morning and thank God for giving us a great day. Thank you, Jesus. Amen and amen. From Richard Menon, Virtual Soldier Live. Jackass and come at DLFM Callers Association, you know. Eight minutes after 6 a.m. here. Anidaso Obia breakfast show is on.
Phobia and the wood one birthday, your mama. Happy birthday. Happy birthday, and come and flop watch you and your birthday, Yanko Poncho. Adia Penage man. Adia birthday, happy birthday, going out to Adia Pena. Oh, you know what? The pioneer your birthday, happy birthday. Dora Amwa Lawson. Adia birthday, happy birthday, and come out Dora. Mommy Harry, Adia birthday, happy birthday, going out to you. Agnes Kesuwa. Yeah, my happy belated birthday. Now it's not to come on the show. Go back at Tano Boss was a be better than him. Major stories are making headlines. I'll pay the bro. Come on, Papa. Few days to Easter. I'll pay a bidding. Come on. 40 minutes after 6 a.m. Every akuma munyina ka se twedi ampomba se ye adom ye da wase. Bentwiri bo nyankopon ye da wase. Bo soro bo asase bo awia bo sum. Anapai ye kasa ampa wo ye tete botan.
Ghana my show inside. We are to table time. Dear walk out dear walk out Fanny court, not Fanny Brown, some dear boy. We are to table 10 young coupon. 15 more minutes to hit up all the hour 7. Monsieur Brussels. Major stories making headlines this morning in the national dailies. And I've got my brother Sammy B at Nasi. Not me here, nothing, me, Sammy Aquaba. Sammy, good morning. Good morning, Rakabra. Bibi Aboko, dear. Yamiadom, Bibi. I send Brian Shadenshia. No question. No credit. Me ban am tese wati o nanchi kakra. Na tese wo mfru do so a wo so tumi yeni nyina. No question we wo nyina no. No credit. Na me fa konya sunsu na me ma o hyeden. Sansa sama to no. Anu wadin pa. Ye se de ade ato ne no ni no. Enye ono na eyi. No question. Nim se yi wo so akwakoye nkuja. Ti ade ato wani a na na pai. Me kase me ma okose. Me ma hyeden. Kafra. Sa wo fa nimpon pa adachi bia no sa won sa to ba bi so ko beji awade ama no wo fa da ya won sorry sami kafra why kafra minsu yesu kra ye jahem no question minim sani asam na hye wafa but ni nyina mu no meka chi wose nya akoma na hyeden why mat so bia bo konso de oh ya mi adon wonum sa ka few days to Easter yeah. Na mebusa say Easter yi afie wo dey ni wan wo kwakwawu na akokofodua. Oh, Easter ne de say nyame adom bibia edam ye nyina ye kwakopiem akofodua. That's right. Di Ofusu Plaza Hotel honum ye nyina ye kwakopiem. No crepa. Jafu we Easter de be de ana nyina. Ye kofodua. Ye kofodua. Na what kofodua den about him? Oh, kofodua de what penal no say Yakopon ya adoma on the 19th of this month ya. Me na ebe. Ye papa Charles Kojofusu ejinam. Na afi nsu kofi ntin keke fusu. Akwa woso kofodua di Ofusu Hotel honom ntene we no Ghana fo nyina anim se asema meka ye anim sem dada ye nyina hwe anim se Yakopon ya adoma me na we die enumre no nsia na gate na ebia to honom na enumre no nwotwe agbapa osema aduasa na bibia hyehye so adwumadie no egusu koso nti we die akire din ye nyina ye nkohiem se Easter na be ya oda na afi we na ekofodua obebesi kom ni nwia ne din kom wa nkwade ha na se enya wode but once what kofodua flowers. Yeah, sure. Flowers, kofodua flowers. Nyati na hwe enikapa. Flowers ne de here. Kofodua flowers no. E bedi hu command pay. Na flowers ne na mebusa sa flowers no. Ewu ana se hu ye. Sa flowers no. Kumasi de ne de ewu. Kumasi de okwa se ye fe ne garden city. Na garden ni nyina no. Omu di jatu machine nyina. See Kumasi nya garden city bio. I see. Yes. Enam enipa bi esu ni yaban ne ye na tete asante mantan ne mpanifo nso ye nya kanifo papa. Ene yanim amoban papa nti no. Garden city ashikufodua menim se flowers nda so ho de a. Kofodua flowers no. Sa menim se da so ho de a. Ala je yakoni ekogugu sunsu. Ti ye ko de e benya ne nyane ne nyina bibia akokama. Se ukura ye. Ye wo bia benya nkwa. Because the Church of Pentecost in him ba kono kasa asebo no. O se de ewu no benya nkwa. Benya nkwa. Ye ko ho a de ewu bia benya nkwa. Benya nkwa mpa. Benya nkwa. So maybe we bread the Ghana 40 major stories making headlines this Wednesday morning. Viena Ghana for Yebesan Adamasem Kwaba at the DLFM 106.9. Na kuakata moboso no na edre 19 edikano yemfa check se emfa enkoma yen listeners ni nyina titiru ene DLFM College Association for no ana fensom eye Die Hard Fan Club ana chitafo ku ahodo ni nyina fantasy yatamu nyina machi ni mamu nyina kwaba ma mutie fira chiche ne benche nyina so ye mamu nyina kwaba no pen kuakata moboso no we no ye bona poso ntu ko tobi na kankan a obehu nsima hodo a edimu ahinu ne nyina ntia no pay no enam mre ntene ya hyase na ye mfan free daily post ko akrata na no pay
ɔde ɔman no soafo no ɛna ɛhɔ sikasɛm somfoni ababeto anum so no kura so na kopie mum ɛwɔ adwuma ko enya ne sem so no yɛ mmahye bedwane ne den ɛde onimnyamfo Dr. Kesara Toba Forsen ɛna kwa kratai ɛba amane sem mekase Ghana ban ɛne IMF mpenifo etimi elrichi staff level agreement a ɔman sabe ɛba bɛka sika yɛ $370 million abɛboa mɔman yɛ sika wei etimi ɛde ahyɛ yɛ sika sɛm Ghana ne matumi akɔnkan ɛde aman wei ebosia aban a akɔakɔgye a ɛde bɛbɔ Ghana sika sɛm etimi enya nkwahome na yakɔ yɛnem ɛfa yɛ sika sɛm emum sanso na mpenifo ekyire mu a ɛyɛ leaked letter bi aba edi adanse ɛsɛm aka ne Ghana man panin dada na adedankwa kufu adom ɛhyɛ aseɛ enke the petition ekwakoyi Chief Justice Alaba Tekno de afiri hɔ no mpo a ensɛm yakɔyɛ pii amanfo keka ka sɛ Ghana man panin mpo ma me obo ne din na nka ɔno ampo ɛfa kuntuna se atuna na ɛna Ghana man panin ba yɛ nso wasum de den sɛ de tie bia no yɛ ma me Gertrude Alaba Isaba Tekno yi opeso ho ne sɛ home te sɛ bia so yi a kura kratai edemu enkyeremu ede aba ene anopain sanso na kura kratai ne ba mane sɛ suspect bi nipa bi wonom susese wafa kotikwan so ton Ghana High Commission ajapade a eno na wɔ Nigeria ede kwa kwaji sika botene $1 na 1.5 million azia mikese na so ayɛ hyepam emra ene ne kwa kudi a kura kratai ede ho ensensem ede aba emontene esom yenko piemo ewo the new crusading guide kura kratai ne mu a Katafa toso emiensa ene edu ene ba mane yesem Ghana man penin John Dramani Mahama ene suade hunum ode baboa na omugirim se Ghana's economic vision on clear and troubling CDM digest 2025 budget na ohwe eye oman Ghana man penin John Dramani Mahama empenifo kiremu a ohwe Ghana man penin betena banwa isu amfinhia ene se bese bosom makoma miensam ni ekonan omo kirim se ne modern bo no omo mana nka ho nchichemu ba ko memfa ne se bia 1/4 omo kirim se ne modern bo no yeyi ho nchichemu no ba de se aduanan si ho no ma obenya du aduasane de omo atia de ato ba bi kura kirim se wo hwe ekwan paso wo fa so na ni so ade hunu hwe Ghana chiche ne kan ko ne nema bi mu dia omo so bu hu kwan Ghana man pani nam so omo kirim se wayira kwan Ghana man pani wa fom kwan kwa se bi onam sisi no bibia ni ho a e kire se wasi kwantempo so opese Ghana yakoya nim ewo mpuntum na oman se de ne magigya na manyina ye basa no so wo si kwantempo so mujim se Ghana man pani wayira kwan kram ekuwe ya edi ada wonom so eye CDM4 ena no pay wonom ebo amanne yi na yenko PM ewo the daily statement kwa kataba mane se Ghana man pani John Dramani Mahama ene MPP amayokoma pay domukuma no kiremu a mogbe kaye ka kire Ghana kuafo se sadia ye no abanda da no ebu mukwase asisi mu pam na hwe aka ne Ghana man panin dada na dankwa kufu ado eto Ghana sika no eye ohwe akoko bag bako no oton eye 3100 sika dem 31 million no to de makuafo na so mu kire mu se aban ba ye kapreba wafa bia mfanto so ana mu kire mu se Ghana man panin ene endi samanyoku no ma mbobɔ nto no be ka kire Ghana fo se enka abanda da no anya hwe kura sika no ene oman Ghana koko boto no konto bako 6,000 Ghana cedis sisikam 60 million intia ba ne se na mbɛhye Ghana fo bo enuma dada ma bɛm kokoro da twan enta mu trim se nanim yada Ghana man pani akuafo no bomode ne di bɔhye no so koko bag na nya hwe kura no ton 60 million na akuafo nya sika fango botom tete sikam eno no sika foforo mu de ɛyɛ 6,000 to na akuafo nya sika enfango botom fi se entema hodo a wo ka kano ne bɔhye a wo hye no wentumi endi sukura ko akati edi ada so the new crusading ga ko akatai ene de hon sensem we ye the daily statement ko akatai ene bo ho amane ene anopai black obien ko pie mu wo the metro lens ko akatena ba amane sem I will order my boys to beat Kumasi traders if the traders if they trade between double rows KMA boss ene ka say kratafa etoso enkron wo the metro lens ko akatena bo amane aya sentimentemu eye mensene no eyo panipa oda no ena wakase kire mu se asentimentemu de nyankopɔ ya adoma kotonima busu ekoko wura mu May 1st ekɔ no monhye musefo mu ntuom eya Richard Ofori Ajiban Buadi kire mu se wonim na koton ade ewo kwan ho ba bia nipa fa na moton nema
na ye kana manti mo be hye dwa wokwan ba bia ejato a enke betumi afa honom akodum gya na ma hye dwa honom mo kire mu se ma monim na kotanim abusumedi ya nimu ebeduro na mamfiri kwa ho na mankodwuma nkoton adode wo ma ne mrante no asibra mo won be bro mo party atia mo pa mo hunu say yes o ma na yetem no emra ye adwuma wakasa akirem se ahomte na ya se o man ye betena mo na hwe hansa ba nipa ebetuma digwa na o manga na du ba bi a kanye ba bi mfa enipa nya ba bi mfa ni senti KM boss ekirem se sana mutu be boa pa ma sentimentemu emu atumi ate efisa kan no Kumasi na ye city eye Kumasi sentiment ye friend se eye Garden City nanso ne nyina nipa bi atifuru penti wodema sa sentiment am opesa sentiment am koso agina nanso ne senti pema ne mante no atumi achew wandim na so mbebro pa na watu edu afiri kwantimpo no mam ko akratai ede hon sensem ade eba emontenso Sansana CDM rate Mahama 1/4 in his first 100 days in office. Kratafeta so nkoda ba mane medical candidate no anya de amekoso adomo esuko ebio. Yenko piemo ewo di Accra Times kuweka tande adoso pao. Di Accra Times kuweka tande ba mane na be hu Ghana man panin John Dramani Mahama ogina ha no ma ene ogina tentenya o kasa na microphone sinanim. Ene Ghana man panin echire mi se support Fit Ghana program. President Mahama urges stakeholders get man penny and about man yes. Mamma can be a woman na or the shabia by Baba Boama Ghana in your near yebo dear do many mono. Yet to me, Ashemo Canani senti, with ye bit my ye a human palma con kind yam. Now, crankre, Mamma can be a woman, Munina Monta benchy, no more first come up. Enfensia Fit Ghana, you may dear Mona Ghana, so you queer yano, ain't me and con cane. Ghana man penny himself sabi, what day ye near one why ye, ni senti. See a better no may money answer high. Aka craniane, dear family man who do be pay when shiano, and ya de penti. Yen I intend that chena git a Fit Ghana Jumadino. Intimi and concano man, yen yes, come, and fengi but to chimsem. Kokon can get in a sweat to miapa, or bebuapa magana, Obia on the condos will be obeying coconoso. When you see Cadia shim, Emma or my Ghana, and cocoa do I a credit farm on eno. A 12 to make a Ghana man penny, ground the many Mahama H. Rimsim. Yen did the Diane or Yanka same featuring to so Diana Hodorm. Ne yenuane na yenia Ghana man panin John Dramani Mahama ede ho ensensem ede aba emontene esum Samsona ko pie mo krata fa ne so toso miensa na Obama ne ase eye kusase overlord make say obo eye agipa ba so kire mu se wadana se paso be pie mu honom no bebo dawuro ede fa asomdwe ho am ko krata yi ede ho ensensem ede aba emontene esum Samsona beware of the Boko conflict minority for na ekasai echire mu am Adam kase no ena figana fo nya na eposo mo mani na ho pa fi se bokonto na ekoso no so mo mani na ho pa ma ente pa ba ha dwenyi pa mo mo de nyina mo nanso na mo bokonto kwa no eto entumi entwa we Adam kuma no ena de kokobo ede ma dom kase a mo ma se bedwam en ndi se manyoko no mo eni pa nyina Sansina the new publisher kwa kata na eba mane se my men would air frog Kumasi traders like school case for selling on pavement. We are the kind of so that KM boss na kase chirim se Kumasi mam tonto na manyina awa kwantim pom na that no betum nya de fro no betum se banche mane matumi akonkan etimi edi ama omen yenko pm we the news center kwa kata no ebo amane echirim am video ba bonten so echirim se abaya bi echirim am ono ankasa ne phone da hodoma we hunu hwe NMTN fo adwumakui etime gbawura mu ekwaji ni sika 11,000 Ghana cedis titisika enye sika kuma ho black obna so pa 11,000 Ghana cedis omo chirim se MTN eyadwumakui be wiande ya ochirim sem sansa ho de ba bonten MTN adwumakui de nkata bonten so echirim sem ayade abaya na nkasa na man ho kwan na nipa bi akromfo ebo mo ho moden na wonom etimi esene message ejema no de nesa ekosi wono nkasa ne secret pin ne so na ma ho kwan ma nipa ne wi an senti sa ntansa ho de mo ede bokobabo MTN adwumaku no kurenim no kraba ko ba pomnim o kire mu sem MTN adwumaku ni bo ama na kire mu am sabi esie se ma ho kwan a ena ene mekese no kusetumbo mutokuro ne senti sa na montu a abaya no beka ya na ehu de hoda sem no kure bia nim ne senti ono akasa ne ma na ho ko bo ne secret pin ma nipa bi etum ewia na kwa katai ede ho ensensem ede aba emontena esum Sansana minority donate 400,000 to
fire victims at Kantamanto and Edum eye market. Anyway, the Mukom Sebajum Etimay Sikabotne a year to 400,000 Ghana cedis 4 billion. Wamodemo 2 billion Ekoma Kantamanto Jedifono and I almost sanso edit 2 billion copiemo ewaye Edum a home. Edum biaya jato honum eshe wanamani brina so one mono pizza to one mono so. Endrada or more assign ete a year 2 billion Ekoma this year way. A more da pasa no manuma kwakatei ede hon sensem etimi ede aba emonteno esum sene kwakatei eba mane sem 752 killed in 3 months at 23 omuchemto hamuchichemu ne aduonu miensa chiponum a basa ene awudie ne kwaso a ha adwenye pa enipa mako enya sem kumo ahanson ene aduonu mienu Ghana ya pro ahanson ne aduonu mienu 720 752 ene yatuma kunkunkum wonom bosom mako miensa entem afie mu 3 months pe nipa mako 752 ene yakum atu agu kwa wamanyima ha adwenye pa kwa katai ede hon sensem ade aba emonten so we the news center kwa katene ba manem na okopiemom ewa katafa etoso enan nso a IMF exposes government physical data manipulation MPP for na ekase na mochirem se God man penin John Dramani Mahama obeka kira bande da yi se we de mochirem a jesene Russia for ntokwa ene Ukraine ntokwa ede o hakire ba Ghana so efis COVID-19 ede o ha baye ene ade mochirem se abanda da no betwa Ghana for ntro enka ho hwe na Ghana sika sem se ochirem se ne expose pa na abayo montoma ana pa obedwam se mene manum na egu ase ochirem se enam so makwaje bosia ne bi omo ochirem a 370 million botumi akwaje sika we ena mankata ma transfer na manipulated motumi manipulated data ne ade akwaje sika wa me fo mpanifo nchen ene madapa na ada mountain so enti abadada no Ghana for mumma munsem fama banda na free se mo kan akura kire Ghana ena ba we epetuminti obetum futuru Ghana begu Ghana fo ne ene mahu de asia Ghana omugu anim asesa na bosia na moso yeboro ne saa we nso ekura kata edin adaso the news center kwa kata ena ba mane a aka na osrafo no hwe omaga na sika semso Dr. Mohammed Amin Adam Anta ena ebo saa mane kwa kata no emun Samson 8 course about 150 million to run for president and 650,000 as an MP. CDD for neba mane black obamu chiremu sem so pese odi o mampani o my Ghana ma wo behia sika 150 million US ansana wadi mampani wo krom ha na musi afi so pese okoginem no koye ma se bedwani a wo behia 650,000 US ansa wetuma akodi ma se bedwa akonwa ne bi enti CDD Ghana chiremu a sene moto we se Ghana mpani famfo ye na nsi fom na yanko antole ase a ebedu baabi ne Ghana yenya sikampo emfa ma ban ho blafi se o mampani be pre obi be pre mampani akonwa nko a na betuma ye campaign abontoa 150 million US dia bosia ho do obebro e de atu sana ma we no obi a o ma Ghana sika no de ba betua sa aka ne nyina o mu kiremu a ahokyere ka Ghana nyina ne yamanyosam kankanya amanyofo ne ye okurum a efise sika we yombe se ne nyina chi no so mbenya akonwa ne betena so a Ghana fo montum na empuntuo no ma fise ka wo boy no betena se no watuatua ne nyina afiri ho no ma owia ansana wa hya sese Ghana fo no so betuma nya biade ni senti omo kase kiremu a si eja o men e de hya manyofo no nsa MPP NDC fo no nsa o men mbegu ni se to ma Ghana fo ho akire ye pa afiri sem prone kankan ye koso e wo me obi pre akonwa so obedi o mampani ene mase bedwa no bla kobra e ha atwen de senti o men yin kasa na obi anka bi emfanfan wo fise koba ni se na Ghana no ebedu bebi no men bebutu mampotodwuma aboyen se bedwonso agba akokwa CDD Ghana ene egba amane ene anopai eden pam sanso na Ghanaian Times kwa kata egba amane wo ha se eye dupiala kopima wotifode mantemo katafata so mi no ana mu kire mu se adehye mo ho no mo no sese no ayadio wa mu kire mi se asase pese resident no ebomodien skupu eye water from dried dam we
enso wo matu e wo format se enso mpo bi mo black obna de hie ba behwe ko ka tayi pa de ba yi oh asase pese na mo bom tokuro ene enso mpo black obra bi ma na brebe na onya bi na wosa ene be ye dohire bebre na bi ma ye biu a de hie essence wo de afiri asase pese mu a omo kirem se asem wedie emu aye pa ko ka tayi e de hon sensem ade aba amonton som sanso na daily graphic ko ka ta na e ba mane sem government and IMF for etimi reach agreement am wonu makwa kwanya sika $370 million akwakai ede ho ensensem ede aba emonteno esum sanso ena kwakai ya bobo amane wo hanma say Dr. Niama get AIS top rule anu so kwakai ede ho ensensem etimi ade aba emonteno esum na yenko PM e wo de chronicle kwakata na no pay ono so ode nsem bia babonten a ono mu kiremu a eye government declines to renewed good faith mining lease uko PM e watakwa damanya make sen kwakata wo emane esem takwa daman good faith no wonom krata asem amoma kwanya mutufu magudie no abawiye nanso abanye baye e kiremu a enye do babomodin na mo renew mo license nti o majo mutumi krata no edi afro mu nsem akwaka tai bo amane am osofo no ena hwe man Ghana insase akwaye ena fuma gudie so Emmanuel amakofi bu amfoni da hanu makutem makrofon bom se pom se enka nkire mu se enya adwuma waje mutumi kata de afumi se akwaka tai ede hon sensem etimi ede aba emontena esom daily guy akwaka tan ba amane se yadi kaka ho asama kumase meyo ekirem se ba pama de hye ne nyina ede afro montena so wasa akasa wo ha kirem am wa wonim no be jan nantwi manenam montene so asante manta mu de omoche na wombeku no akotwitwa nenam e de abo apesi e de bi de abo abenkwan e de bi de abo nkatenkwan e de bi so bebo eye ena ehurei ena ebanom nkatenkonto akwacheche e de amakumase praises mo manya duane patumi adi enti we de enche bia minute senior technician DJ Zigibi be ko pimbo kumase fi se hodon ba be ye de pam DJ Hitman no beko evise nam we minkwam ntumi nkwari wo kumase nti no ya besre KMA boss ena ekasai openi mani age pam we de mo de pasa no manam ye benya nam ayo asante mantemu Richard Buadi ena ekasai o metutwa nantwi nam acheche e de kwakoma kumase Central Prisons for no every se o mu kirim se nantwi no nam asante mantemu basa ejeje omo na de go na mo basa sade on transform na ma we nkoso nti no wuja wo nantwi kwa na masante mantem monten so ye chi na we dia na ma ba fie o mbekuni nyina cheche e dia ma Central Prison for muso nya nampa etime yesre na da so mukum bia mo ma yenso yensenka be vise yenso so enam ye ne ji hu ye pa DJ Hitman ya bani we den sound saka bia obewia na we wonwe o mpe ho o mele manage ho nantwi de unya na wawe nti we de yada na ase onkum wom amukum so a ayi akrama yonso ye besre no metia se edu anopai ena wa mota free tamane ade adom mu kiremu a se de nantwe ne den nam tamane mpotem ne yesre akrama yonso wonya bi nantwe ne omoche na omunkunu ncheche ma de hye mo mpotem ne nya bi mfa mo aduane isi anam bo okra yeden ende metia se edu anopai omonche nantwe ne kunkum no na momma ade hye ne nya bi ba kobla na etan etan se beja nantwe ne nam mpotem asa manfo ne ma ejeje omo ne engu bontene so akra ene kumase aden omanyimu yen cities ahodo esoso pa ye bo ye de ensesi ye bo ekasa Ghana no eya akra ene kumase tema na nantwe nam honom omonkunu fa mampesi ni eya de pa te we de tampanifo achi bra ko bra we de ensem ne dosom na yefa we mfantu ye se bo am na dom ko mese badwam womba no dini mighty minority Alexander Fenyomaken eya de hia wonom wo eye efutuma se badwane ona dom kuma na no o kirem se free nekom ensem hodo ekọ so MP amayekunu mu no so mpese ombo modern age franka no na ombeton maga na banwa su bio na dodo na komese badwam ko hyem na dodo na aso ba na kwanya bana mbeso maga na bio dia wetimu wakam na ntintwitwa na oka obi hu asembone na mugu amanyekunu nanim ase ewa kasafidi ahodo so se fa television ene radio so no kirem se mumfansi ne ya tontentan efiri na komuntwam na MPP amanyekunu no mankasa montrase na internal matters no monso wona kama efiri se mokotena kasafidi ahodo so
etu monsono de gua mountain so etu amonsa magana fo bedu bebi no ahwe a na manyokuro no entimi ansora nyina ne naso boni sente no enwani mu yada mamode aso betimi agina mo naso na matimi esi montoma no e wo mankasa mu fie na ne mankonkan emfama MPP ochire mu a wa obetu na mobone ne wetumi akwa ma yosem no ho sensem e wo kasa fidi so agua manyokuro na ni mase no emwa ba manyokuro ntimi nko ending kodem ti yenyina titru na adehya moya MP amanyokuro ma monsi montoma wo kokoam na mwa na manyokuro no enkonkan kwa kata ne saba emane yesem boko emanso twen ene kunkunkum na ekoso no asante hene otumfo se ditotoso mienu ochire manyakopon ya atoma mebusu mekwa wura mu yai oforiso bus eye wenye oforiso eye kotonima abosoma ye kwakuru manyakopon ya atoma obehya ase na akopie mu ewo atifode mantem boko ne potem pinduli makoboa mamune ahimfo na kakasa na adwobrao etinya wakwa katai ede ho sensem de abane bakobra yenyina weso no kwa kata mboso no yemfa na nyina emfansi right some maybe ana pay that's why I dear papa say what you ko wakata de mboso no major stories making headlines in the national dailies at pay what you bear with DL 106.9 FM and you know say Nigeria no yacho ma yenkuam black obra ya de pa Nigeria yes I ya de pa omne number sabasa no say Nigeria be na nam Ghana enkran ene kumase na wo jane na gu bontene saa benifo ne china we mumfa ne nko office mumma boys na wompotem ho no mo no munkunu ncheche obi an kwaji bi nko ye aduane ne kra beboa ema ohawa hodo amanfo ne mukura nya adua usesi kasema ye den enti ya chi obi ne twori so nam krom keka ye nkunu ncheche mukuna me nizigi bi beba e ba baji bi de ba ye aduane adi aha ya de pa munkunu ncheche ma boys na nwe yes e beboa e ma no mra so die no si ye de mra so e beboa pa enti we de mesere munkunkum na ntwen DJ ayi Omalion say kura no behia bi dia koma na wa dia chef regime ye kodi Easter no ye kwen kofodua ba e na say ye bon kwampe wa na ye digi ye ni enti me dia ya de pa enti mesere akrama yon so nye bi enti manimu nya onye bi ya chi anya mon na montene basa munkunu cheche ma de hye nya benwe e ye better ana mesesei manka ni ya na munkunu cheche asa e ya de pa adina dwane ye chi o ma ye kuom ne cheche opambo ye hu cheche nye what dey 106.9 12 minutes after 7 going for a quick commercial break here back ya dey something nyina bro ye basisia hey kwame ade wakabo mu ana iso awo no mo ha wanisa tisese de wo mne banko a ehia wo aden akosua ebuo mumpo isu amenum anya kama pesu papa no ma chomebo isu ne kasen anope dem de asemasiu anope ya na nan ma me isu bia no me isu kroje aye fe no Lumba nsupa isu no de efa wumni mu ase boko na ye so smooth kwa me isu de wasa wonom bi isu ne ye kama Lumba nsupa ma me kanhwe Isu papa ni anya na de ade asie mi na menya bi ato wo hemfa pebi ade akohye me fridge sa na Kwame, said ya kosu ya kanono. They said why me busu ya afford the mama musu papa. E Lumba ensupa. Isu aba ye dwama so enya asenketo akra. They say adofo mu nyina no an obi etu akoton. Ododo na na pie fie mu a. Ye no mu a chese bibia ademu. Come. Aquala Production and Trading Limited and abomodi aboa no. E de bre yo nsuo nie. Nsuo ale Lumba ensupa. Sane adofo no musu pebi etu a abra akosu ya ebo mama ne say opebi akoma or the Sainty on my friend number C 026-3983-801 and I said 054-078-5010. Me pacho open Lumba in Supa and ensembia dia. Waiting for your website at www.lumbainsupa.com. Ubenya ehon akadenya ewo ho Lumba in Supa natural mineral water. Get a grip. That's super brain. FDA Aji Ejedian Kratue Atum. For Florida, are you ready? Yeah! Easter Saturday, that the Lumba live. Ewo Florida, the Ofosu Plaza Hotel. Ehona action ni nyina wo. So what the answer wo to tickets na for yene that the Lumba. Ashiabom Easter Saturday. Time is 7 p.m. sharp. And yene that the Lumba kwa na performance na jono. KK Fosu, Kofinti, eni anyum to fo kukudam bebre. And to pe dancing shoe, na ji ticket. Ni ye shemo the Ofosu Plaza Hotel. Ko Florida. And ti akontan kanche rakia se. Anadwidie, sesumia kasa. Ebeye suje. Ewo di Ofosu Plaza Hotel. Esanse Easter Saturday. Abewa ha. Uprenchenshe mo bi afre 0242-550-354. That the Lumba live in Koforidia. Da ye share ho. Ye bekasa.
Wake up, Ghana. It's a brand new day, and it's time to rise and shine. Tune in to the Breakfast Show live on DLFM 106.9 with the Hitman right here. 14 minutes after 7, 106.9 FM. And I don't pay. And that's what Obia. And I'm a man can forgive us speak up souls. And Famal, give us speak up souls. Premature ejaculation, sexual weakness. What drone, I give us pick up souls. And I pay me can for the mama Zankabi. Is answer a bebo papa. Give us pick up souls. Give us P capsules, a bebo pa. Yeah, they give us call capsules and no swaba. Usisi na ya koko netted to one mind. Just say, we are Juman after Usisi, wapon waposu na ya. A dra, make for the amount. And you give us co capsules. Yeah, give us a barmishan swaba, give us a barmishan. A support you immune system, no kutia malaria, typhoid, and a fee jaundice. Obia won to me the day, ya the aduane si wani ma wo de atribe wo ma no appears baby. What lose appetite? What do no? You give us heba mixture. Drugstore bia, pharmaceutical shop bia, wo benya bia top. You give us speak capsules, give us co capsules, and I give us heba mixture. From 24, I was 0543 222 470 0543 222 470. Give us speak capsules, give us co capsules. And if give us heba mesha mansankabi and apɛ me busa so what to me no munsuo wo no munsuo dia ensuo ba kopɛ and I make am for the amawo if any Lumba in super natural mineral water Lumba in super natural mineral water we just don't say water yen ka se ensuo keke ensuo papa pardon if any Lumba in super natural mineral water from 24 na fe wo so je wo de 0555 2747 57 0555 274757 Lumba in supernatural mineral water. It's pure in every form. So just get a grip. Also, no binafi bibia enkoyi enfama. What them say Easter ebe action na ukofrudia. Kofrudia di Ofosu Plaza. Oh, another the Lumba perform live pa. Nti wonto ticket a mesro so beto ticket na fi Easter Saturday yeshemo. Ya do that the Lumba the Ofosu Plaza. Ladies and gentlemen, let's put our hands together and welcome the one and only Charles Kojo Ofosu that the Lumba Easter Saturday the Ofosu Plaza. Now it's going to be a memorable one pa Easter Saturday. Tibra na fi yeshom na fi ne that Lumba kofinti and then to kokoda bebre. One for mobile phone sisi na fi won so what ticket. Star 714 star 51 hash star 714 star 51 hash. So don't miss out on this biggest party ebaso ewo Koforidua. 17 minutes after 7 sami bi atena se opambo the one for opambo baby Joe one for opambo so besu amagana de bia no opambo su sami machibiem Major Sobra Kobna. Opambo, good morning. Good morning. Bibi Aboko. Yami Adum Bibi Aboko. Komo Hopa. Yeah, sure. A few days to Easter. Kana kakrebina fi Easter celebration no. Baso. And I be see a din komo kakrab. And komo ye di no. Ghana. Yen security home. Ye fa bokon sensema ekosui enye case study. And one and semi baby told you and I said na what you mo and semi bebre na baby told you. When we talk about security personnel, our boko, one security. One night you do one call boko so one conco bobino. One casa one security and casa at the same. And no one come up and an pay. Me pesi a day. I want it so homobia, Jumedi so. Brasame, Ubrini, young quay. Black of Brady Kaino, own said me mount IGP, Endra and the statement to be. And to win him, kind, lead the Nika cry, mammy, Nagana Funti and Sama. IGP Kaye. Right, so we are not Miss Melu, not me. Your video be where you must see a Namediama technician. No way. And when Nipa Conswa, Adishi be at Temiamufoni be attacking a police officer, one mile in a pampe. Na Yamagana for who the Koso, our my Mississia, and Julia, Kan IGP. Then some of the Barbont, and I got a Funyaka Klebinti, Nayamungum. Right. So, IGP, Inspector General of the Police, IGP directs police to wear protective gear with armored escorts in Boko. IGP directs police to wear protective gear with armored escorts in Boko. Now, the Ghana Police Service has expressed concern that its personnel and their families have become targets of attacks in Boko and its surrounding areas in the Upper East region. As a result, the Inspector General of Police, Mr. Christian Tete Yonu, has banned the movement of police officers and their families to Boko
and its environs. The IGP further instructed officers already deployed in the region to wear protective gear and ensure they are escorted by armored vehicles for their safety. This measure is aimed at addressing the increasing threats faced by the law enforcement in the area after 2 ununiformed police officers traveling on a motorbike were killed in Bunduri. IGP directs police officers to wear protective gear with armored escorts in Boko. Sabibi. Black Obamanda Sepan. Eddie Kanyan Amen at Tifona Quaba Bill. Enfraba discussion segment no eso. Michia Droba. Chimadukro, Michiano, Antimagi, Ebusia Fodina, your chain listeners in Bracobra, Medasi Bio. Any Oshe, Kuakata Boswana, me Bobos Wanibia. Bosumi and Sentemuni, 15 my trap by ye, a fitty up a pombosme, a bit of Fulusubusma, women, Bosom Marcomi and Sentemuni. Any Pama, a handsome, any Edunum Mieno. 752, and a warnum ewu, and I meant Mwase. Enya se bia accident na kunkun wo mo dabi enipa mentem ho ase manso entokwa akromfutechi am moto sha nipa bi so gidi ahanson eni aduonum mienu 752 ena omawu o mayi mo kuruma ena IGP ohwe statement na wo say ne mante no nanne bokofo na target wo mo eje wo target Ghana Police Service mrante na wo target wo no enti edi kan ma mi sa me ho say Ghana Police Service for no adwumaye for no me company for no because kroma no wo de the police for ko na no didi men wo ho to won no cross me wo no IGP na security ye tight ne ka wo tim no tubuo bo man nwuram ne kura wo no IGP ka wo tim no so wo tubuo bo ma enwuram on man entire ye share no ne bubo antumi nwuram but ordinary police officer Ghana ni batan bi ba a ono so akowura dwumako no mu no atade e de ma ne hye no aye etesen asema me bi sani se ye deploy wono so monkwaje bankoto banya wo montade hyem wo ma ho ba mo nsem so etesen abrante ba ko ana no mo che no hye no e wo bokoi ofrele mbere mpotem honom set western region potem ana ofreu abusua na boka abusia no ebia na ebi kwa na ma medi ne bakro ebia no mpo na ehwefie ya chi na kunu kwa de baka ne say ya kwa ma mo hyeden yenim say adwuma na Obia ye no eye den ya babia didie no eho na nkwanhia afiri adwuma a wo ye no ida say no na beku ana say na ba mo waye eye no kra ho ba mo nsem yenim say de tie but ye mpanimfo no ade ensuring say yen police service no o ma ho ba mo nsem no etisense sei mode ne se munni pre wono mo nkwaso mo nkwaje banto ban tetedia na obi ye police officer ba ko no gina kwan etuo ebi nkita no no kromfo na ye ba ne de oye fully armed tie ni yo police officer egina kwan ho ye de na ko gina kumasi kwam so nkogbo ho no mo ban ye de na ko gina takrade kwantempo ho but etuo ebi nkita police officer na kromfo na ye ba ne de akwanya AK47 tuo pump action gun ne kita no enu bezo a kire me say sa nipa we kronfo ko no so police officer betima jana na so ana sometimes officers ne du ba bi a wono modem bo no ebi ba bi mu ye ne ma bi ensen fata na so ne yembisa ye ho say aso wono mutumi resource wo mu ya na ayade ba ko ha adwen so he said ye bokonto ko na ye so intense ne said ye basabasa ne koso ne ekunkum nipa ba ko bra me nua ye police officer ne ye yi ni so nko America journalist wonsan we be ye kura police no on resign free. Yes. Minia eye police officer. Ne ye deploy so nko boko ne enko patanto kwa na so nkwaje banto banya. Meka che ne se wonsan ebe ye mpa police adwuma no. Onya metena fifi nkyene ede. Enkyene ede. If they sabe eni pantumi mfa ne kwankwa grato press awo. Edi ba bia na Ghana de na security ne tight. Ye security no enya tight. Ahoba monsem enya. E police fo no ohu omuntumi nka no kro. Obeka ye beyi wadi. Ye betataw politicians na de ye de tumi ni nyina mamanyoko ye de tumi ni nyina mamanyoko eto abawi amanyoko na ditete ma police service de ombeka no na ewom de sente nimpa na ewumpa ontumi nka no kre and the police for no muntumi nka ha omo na mu nkyere Ghana fo omo bre papa ba ko bra omu una manne police service omo bre pa omo hu mo bonsem eda sanim
Uviso mampeni ene Ghana mpeni fo awodo no IGP nom so office enko mo mrante no mo ma na akogina ho no mo so mo kobo ban to banje banya anko ma ehwa ansa jeje mo nsa akogina nyina ba bi etuo kura bi nkura kwabna ne in the statement no de aba ne mu ode meda nase eye wo your post office ana ukoboko na sa omo amon ka no wonti bi mu a enko sa yes ana wakaye osesa wonti sa ka no mu ensi ho ana afi nso wonhye atade e bo ho ba ye to bobo ntumi nwura mu a enko ho where directive from the IGP ehwa aba no enti enko ho eno ano no we kire yen say police service no o ma ho bansem no e police fo na ho ban monsem no entwaye say twaye anko nka sa ana meboa entwaye ni ma nko nka fa ma police fo no enti we kire say Ghana zesi ne say akwaje tade ama o man say yem face say ne say de atuati fo to sha man bi so no say bibia sesi say ye Ghana police fo nko konto kwa enti ye ne bibisa o enti ye ne bibia se denden say yenko bako de kakra yi kura mpokura yi ene ya redraw police for say won sha tade yenko hoyi enti ye say na bako for no mankaza be ko akofom say o ma bebre na mo do o ma pedu o mo say fidie ya bre ananya sa it is a necessary to fo bia beto sha Ghana for na ye kwaje ban ato ban a na Ghana police service for na yenko a anka kwaje time o man yi o nanso ubehu de bia na se du fra na woka ubehu penifo akodo am tete kasa kesiem tete to krom hanom but yentimi resource yen security agencies no ye di agro de bia meka me se o ma no ye di agro Endra Western Regional Forestry Manager omutu ya pro eko kuro bi so ye fra no mo abrewa ni nkran no krasem nkra ha abrewa ni ha ana abrewa yomo bega obehye yomo twene tire ho colors ni bi abrewa ni nkran eye kuro ba kon ewo Western Region honom e de mo ko honom abrewa ni nkran I see kuro ni dia de pasa no manam ndio ahwe do so kura ba be ka me din ho nje ho no ye fra ho ehunsuo mponi abrewa ni nkran na kwabra ne so mo ko ye no na galamse na manfo bi to honom onom omo kire mu a Nigeria fo ho Guinea Mali Niger any Burkina Faso fo age honom aboso na nipa ba boro 10,000 ana ma se kwa ye ni nyina ana ma age honom aboso na mo de aye kuro ana mo omo de ye trafficking enipa hodo na ya chi omo de boba sibra opotem honom ye hye one wota omo tu galamse na munya sikanti ama maya na hono kuro bia nko school ya ho ba mansam na tesai ya timi atena se o mai ma ye nhwe han emma nipa bi eframa no ne atuna betwa ye nkwa ye na to agu omo de hono ma chichiri kuro nipa ba bodo 10,000 atuna bo omo sese oha obi anim ho hwe sanya ndra da na mo de jakotu mu kwhye ho anka yenim ho hwe e wo man mu enti ho ba mansam bi sese etesensisi enti ufi se Ghana ni betumi yakọ ama hodo bi so akodi sabinsem hunu se okuro oman bi so ana wontumi nya sa even Burkina Faso Guinea Nigeria Ghana ni ntumi kodi nsem hunu se nanso oman mu wono mo ye that test you say yen secret no ba kobra enye o enye bosu mienten bosu makoma miensensem na se ntem nipa makoma hanson ne aduonum mienu 752 omo nyina wukwa e omra omo nya boni bia aden ye besere mpanifo no kasa akese mu da no ehye DLFM 106.9 kasa wutime bwa mu ma wonte mu da no ehye mama Ghana fro hunu se sabe yeto aba yeto ma mo se madwuna o manyi ho sesi awusi abonten so na wo kwa wo kwanya na me bai temutekifo ekwan yi so ade ache kura be 6:15 ya me bai ya abaya ba kwa mi hye na ba kwabna me se me di na chi ba no hwe na chi se ya ade ache so okọ ne yem hyehye ne sa ne yem hyehye no afiri se won kwa wonam krom ha na wusuro won kwa wonam awiye katempu a na wusuro wa Ghana ha won kwa wo wonam awiye kataban pa won kwa nam Ghana mountain so no wusuro adentira adentira ya basre mon resource Ghana Police Service momo o makade as an officer dey at least metuo nkita ne nsem o qualify so tutuo nkwa de metuo nkita ne nsem momo o montade ya ho ba montade nipa no wo hye ne ye bonu tuo kura enka no e ba se nipa no de ne nkwa si ho no ma onsura kire ahawachen si ni police officers na efum ka wo kwan yi ho ba ana meboa ye no ma na efum ka de bia menya kwanya meka me de meka police fo na mu se bi mu enma dwuma ye ena nkoti kwan jeji sika de se obotom de nanso ma ho ba monsem ena wo ma setenem enye enipa wo ba ban de bra kobra ese se ne ho na setenem ye kama no so de ne nkwan ye den
esi ho ma oman but empanifo de men omo ho togon na security agencies na kwa de sabe tese mfaso bia kra ni omo ho so enya de pa ya resase omo nya tuon kita emo omo ho ban kobra ne ogina kwa ho boban ahoma gisa kronfo nkoto hwe obi so ono kita tuyi ahoma baba na obetimi abo ono ho sa kronfo ba kro bedwane ana senior wonwane obedwane yes obedwane afiri ho ayi kofi kra video bi fato so ma me ndo ada Krachi bi ono say a police officer nice guy o mayire pampe okay so video sami bi eda your Facebook page so listeners amuti na pay Anidaso Wɔhɔ adwumadi no just come on our Facebook page DLFM 106.9 na fe bra be video ye kan ho asem no so police officer ana timamu so ni mu Mane my sound na wontie nkomodi na ekoso o my sound na wontie nkomodi ekoso police officer brand away young guy crowd krade atemamfo de ye ne kroma okay so some maybe you hear sound no ana msesa ana on fan sheho ana on fan no respect Italian no respect Italian Loko bra video ni na da so na video ni na da Facebook Sambi Rako bra police officer ba kona timamufo no bia yere ne to pampe sa no go because wa ma video no da so na Sambi be making a point and I wonom agere ne pampe sei actually minim at the crop potia officer ne ye exactly ama o magere ne sa but we e kire yen say yen police service fo no omo nkwa e da sem okuruma hwe young guy oye police officer we atade ehye ni onye fake officer ankasa ena yene ankasa tumamufo bi agere na pampe metese na obi ka wachire say mamfa mo nsa nka no mon respect atade na ehye no say oye officer you see edu ba bia mekada officers ni bi tu na mon bia aya na airtime nanso say yetenase na yene atumamufo ne ya adwen say betata posifo aboro wo no ma he yene na ye ha ye hu yene ankasa ene ye de ye nkwa egura to pre evizebedu baby ne besan so ato yensa de afra posifo ya se omomra magye yen de ye no ye ne ye ha ye no ye hu pa hwe kwen wode na fa so officer eye ade na nya ye fa na mara kwan so ye nche no enyere ne pampe mbono onwu se ne se boko ndekwe ye koso yi IGP na aka sesi ano ne mlante no mo amunni santare ne binya mo bia nsi hwe yi sesi mo amoboko no se mbekọ so ako ana meboa mo bekọ so akunkrum ho saa kopro mra mo asabe mo beda adwen hu ne sesi ya de yakho abre sesi anso mate sa kusasi osema mprisi ehine abeka se omu hinya police ni bia oboko ananya sa nete sa na mate no video bia babonten si wakasa so omu hia
police officer bia aboko mu nya omo na omankasa nya de omankasa pe no makomanto omo yam yes oman bebe yadu sisi ni Ghana bebe yatumi atnase na ya compromise yen security agencies ne edbidro ni na meka mesan de akosia manyofo na aso de akwaso nyina no ye mfa ntansa nkomo Obia because my yetimu a aban bia ba de ope na oye police service de amane pe na ode police service ne ye that is the saddest truth e wo man mu no so oban bi ba de ope na ode police service ne ye ona anwene hunu se police ne ahoba mo nsɛmti memfa mensa nka menya de me peda da bi wo bo homoden se hwanpo aban ba obesesem obeye usei ene ya ja no matter what adwuma wonim ye police officer na yenya to abawie pe odene nsa beka MPP NDC na ye sei enti menya mwanwa enya mwanwa da na se beto no memu ne ye de yahoba mo nsɛm di agro de Ghana ye wo ba bi ko papa media ba kobla minsura se we ya ekwaso isi ya nso ano a wo hu hey ebedu baabi no Ghana ni wuntumi mpiensi abonten I'm telling you de ekwaso yi no se mprenfo form na nsi form entimi an resource police service ni ye mahoma ho bambo nsɛm anyina ye o manya kasa kese mu da entua police officers ni kaja ebedu baabi meme ametie no se menua bi kwa koye police officer meka chance go nyai yes se menua person koye police officer meka chance go nyai fi so de nkwa akodo to pre enti abesere mede ma no si no Ghana man penin sesia de omanya de ahya wonsa wie wa fam de ba betimi ahye na wa resource police service no resource wo mu ye sa wo mu MCs ne MPs ne mo ne sa regional ministers ne ade no mimi hu adwuma bia mo bo o mo de sa kasa kesim de na mo ye ma Ghana de na mo ye ma omai mimi hu adwuma bia mo ye ma Ghana I'm telling you mi ho yima wa mayama Ghana kasi mu de na ade mo konom mo Yusufu ani frɛ mu ntua kane ade no omo nyai na mfa sika no resource police service no mi ho adwuma bia me yema oman sikadie na assemblies ahodo endra me ko frɛ mu o Mindford ko hwe kwan ya da honom apam Jansen ko hwe e frɛ apam e de ko e frɛ ni sen e frɛ apam Jansen e de ko apam bla ko bena enu trema yeso aburo so abeye 2 ko hwe se de kwan ne te so many years ni MPP aban ni se ko hwe se de hote assembly sunu sika ba common fan omudi yemfa sika no resource yem police service no mo ye ho ban right no man yenko yanim 37 minutes after 7 Eric Finn on Facebook goes, oh Ghana, is this what democracy is leading us to? We are sitting on time bomb opambo the one for ubreni DJ Hitman. Yes sir. Nani ye kan nyina ye ka kwa kuti se den Ghana wu ay everade ay asemo Ghana oh Ghana ye kana ya kanesen amagani wase che enzemi ame brother ye kan bokun toko yi how many years ni bra sami almost by 45 years ni ache almost 40 years plus bokun toko yi enye no enye ne ye nyina beto ye chance ye na me amiti ekura ne enwome enti die pa na bokofo omo hwehwe hwe omampani ni omo nkotrase matese ye say next week and I said this week asante hene ebekọ no ono omo akwa kasa memum na ne na won kontem na se ne o wanhwe ya na bekọ no enipa 752 na ewu nana we de ye besrew nana se tu we de ye besrew anka be kontem a anka ebe bua bi ko wan kontem a kwa na omu ko se 752 me honum na be ko no na bi a na du be se 1000 nana ye besrew minim ni ye eye bokofo ehwehwe sesi a omampani ni omontrase na ne omo hwehwe no yemfa mom na din embra na pepe yo embra because the way I into kwa asha see almost 40 plus years there aden ai black obra ma nchi pun yin we there mesro se mitwa wa no omampani ne omatena se na tenase no omampani na nkasa ntumi nko o de befa ne IGP so sa IGP kwa okogina omampani enti IGP kwa okoye no okogina magana mampani no bia no mo peso mu hu omampani ankasa no mo eti na numasem say bia bokufuei meme President John Mahama mabama mo ne mu hia no mo nka nkyere me na me mfama mo na ntokwa no etuo entwa ana meboa at least say ono okọ na so ye ne sa
anka beboa yen no munya entokwanto because entokwa hu se yanso anu a na edidiko na edidiko na edidiko na edidiko saa wo kan sem bi yanhweye na se Boko Haram fuyi senso se foreign we fuyi nom do mu be jimu pe adeta na se wakonta kwa na ekoso asat now yentumi nka se bokofo no kwa na eko ben borders ahodo ebi kura be gina ma yehu yes won enti se yanhwe niye na se enya etu atese akoye se eja enam esremu no wanwe a ebe enframa ne be bofa ye nyina a ye tenkra hanom enso na make say na obia enka bi nsemu enti mesre police fo a ye se sebe se won hye akotade a menko na minu asa mibisa akotade no kura ebi wo homponi amokasi ebi wo ho a ye dwuma pepepe ayesen se what ya say enti na nyina ye ka kwa akosi se Ghana na ankasa sebe mpreduasa ye yare pa because se opani bedaka V8 mu no de nam no feel good what in cry feel good na police ni onim de ntia ama ye mu way for masa eye soja ni a ankomunti mi nya ne omo ye ubetimi akwa hodi soja ni odase bako na nse mo hwi soja ni bi wo honom mo so mukun bi kura ana de na si ye omo ko di wo mu show pa so what ya say omo ma on show down so nyenti ama ye mbu Ghana police ne me ba be ma ade ba ko hwe fa na soja 40 soja for omote he Bema camp no omote ensu police fo ye ni bi na da sore enyina akodi line so ewo adwaye penifoni mu won enti hwe police ni dan sabe mi ameti ekura yi enti ema obuo ema ena sabe we die it is alleged fo yi sometimes uni police ni na woni na koshia wo girlfriend so na mo twema so hwe sa niema we nyina mo obuo Emma eye Ghana police anka sojani a wo ye den ko hodi sojani say how dare you say wutimi eko hodi aban nipa na waso ni mu waso ne kon wasan the camera see so sade we o maye eye sojafo a masa by this time anka boys no your mom show ya logo o munyina enti ya besre say police service ntumi nkwache boys no because video na ba bonten ese mutumi che won na mo kwachirem de ntia mutumi ayire police officer I think so with this video no they'll be able to identify one sure, yes they won't mama den and make us say go film for video no nkoso anto so Ghana Facebook so we share live on Facebook no video no na that so police ni a o share uniform young officer na timemfo ejojo no aboni minima ejojo no ye bona bongo so enti se wo hwe ne esi ya we me see side video we ba out eye so no wo hwe na panta cross ne ye wo ma bo ho ama wa so o ana me boa by this time anka soja for madru da obebi o complain hwe enti no Ghana police sabe respect enimu nyina akwa yese ye nu o ma na tifie yenu omu nyina na yehu omu da bia yehu omu 24/7 ye nyina ye kosa line e wo sebe bomba latrin so enti amu obuo bia ani wo number 2 ubehu se police ni ekutatu mexi enam oze etuo ye ekutawu abuba nim opa abuba wo mu a opa ka afina police ni ja no wosre ampa abuba ni tuo num etuo ne ekutanu no etuo nu kura hu tuo ne ekutanu na aye old aye dada I base BBS on clock papapakura na wanhwe ebekam so what I say ebekam omuni ahombanbo no omuni hu akade esese mpanimfo ehwe no mo makade because am robber sabe etimi nya AK47 brand new emunu twiawo no de kokko twa obi e wo highway na ogini sika die nti na ese Ghana police etue ekutakuta omu nyina ayedad mi hu se Ghana police mi hu se police ni bia ekutatu ya eye new da omutuo nyina ye old wanhwe ekura ba bia we no ebefa ba no kura emu asi otokura empie enti mesra ban oma nani nko ahoban bohu oma nani enko ahoban bohu na eye kasa kese na ya tomo madam no omunyai na sometimes so no police for no ebi ka ho sene na minue ka ebi ka ho hwese card ya mom se mumfa nye patrol obekoni apakiti baabi
no kwabrani abu seat no obonwom mahu bi bebre say ye ba be ma ye cameras no amane mbonwom o da bi na ko patrol no he say he udu yi hono ma o ma park car ni te ba bi na o mo phone so police ni ayese bra be gina ho na bo bi hu ban unya alert phone so WhatsApp calls any ade no gina no oye o mo so ka ho enti sane ma we nyina esese ye hwe pe ho asem IGP ye da se wo de sa we na ba se okono why na de ne ko enya IGP na yenti IGP asambe ka se uye police ni na se onti amoka mu onmo a nenti se ye police fo nya afiri wonom no omunkoa no mu enkunkum mo ho ana se den at least ye hia ahomba bo because entokwa de eba na wanso ano entokwa ye se ja etretre so what I say etretre ayeseja enti se wan mo ho ban no wanso ano na se ye ka se ye yi police fo afiro ana se police fo say enti ye mpene a no wan hwe ya na de oye ne ana eba o man ni mu ana me kra de nka mu se nka police fo no kra ye ni omu nya na nka ye fa soja fo no enko soja fo omo te ho ye den obi be se man mu won si wahada soja fo te was at least this is the time ye se ye do omu koguo. So what I say? No mutimi a silence omo because in Tokano ache me amitie me almost 30 something years. That means ye wo me kura no na Tokwa wo. Right. 47 minutes after 7 and this is a directive from the IGP. Enkrabia meeting is officer we na ye hun Facebook no so no. Bi mo say bok friend say kaswa na it is alleged say we fa bi moto enti na boy say the officer no okay kra na ade but yenim even though say officer na tu na mo bi na mo fi say etiamra I think say more than be call the appropriate quarters na mo ne ayeden e di dan say mo de mra be den sa instant justice no nya de pa na police for na kasa ayeden ene ne ndili said ye ese enti we de ye besre wo ma okay not making kind of directive from the IGP. The Ghana Police Service has expressed concern that its personnel and their families have become target of attacks in Boko and its surrounding areas in the Upper East region. As a result, the Inspector General of Police IGP, Mr. Christian Tete Yohunu, has banned the movement of police officers and their families to Boko and its environs. The IGP further instructed officers, and I'm a person was it the IGP further instructed officers already deployed in the region to wear protective gear and ensure they are escorted by armored vehicles for their safety. Now, me busana pay say Ghana Police Service vehicles, no armored vehicles, no. What do you call them? And I say, we will be there. Yes, Black Brown him. IGP call you no. Nkomo ne addition wo boko ne potem kodi ye no ne bi mu de bi nso ho no ma me na eche ma adwen kakra right titru ne de o kan se opo mo chewo ne ade na Ghana Police Service po mo chewo no boko de aye no enye chewo pass mu yentumi ko brebre wo no we have to be radical boko no enye ade betumi wo mo no wo ko brebre mo nkwese o nzo mba attack ne kwan so yes de adro no enya akrokro Ghana Police Service nya hwe o mo mfom boko fu bi okay so you have military ko ho o mo nko yire wo mo de aye no ye ko brabra wo no ma u de go mebo tu aku and said de aye no yisi ye yire wo mo pampe ye yire wo mo na mra ne ye adwuma sa seven sem hu na bi mu die no e be ko fom se anya ne sa ne nya radical ne ya so e be ko wo mo ya ko bi antumi nya hwi right on that boot for boot note no ye met you for so mbram na fa ye fa course de kakra na ma wo friend pay wa Anidaso Wɔhɔ adwumadi de so no ay 0593406565 0534050199 Lumba in supernatural mineral water dawroma macho na your first say never banning and subject that goes to grow up Prophet Muhammad our successor mami ti wona yeah but me na una kasa ya sekia wa ya mi panasa pa e ya e be na ta I do o se wa ko ya ko so ko e le wo mi ne oh ye obekeke wako e be da so omo be o mo japade no e ne wo ku won e no mo yo japade e je so mo ni eko e de ki won na abusu support won so nka yes so ya o mani e to so man what the police are here and get police everywhere and to boy
Bonnie and Kotokra, oh yeah, entertainment casino. Prophet Muhammad was a little woman. No. Yo, what make your points? Good morning. Hello, good morning, Hitman. Me about your first say. But I'm doing the Kwekuma Kasefri question. Kwekuma binti wa no pay. Me patch up 107 I'm simple say me kebi kakra. Ma binti wa no pay. The police ya we training. Be 6 months. Na so we ya pe na ka sense onko boko no nko patan kwa. Sa police ni ntitie be ya no wum. O beti na ko pata sam to kwam. Because ni mo we we say no me nim say I left ya. Yes, so mo we ni we say no. Omo na ye ka so nko no nko boss ko pata sam to kwa no. If you are any pan here and here and we now because ni pan free police nko nya wan yepu. Police ti onya wan yepu nti express ahia na sa ni pan no. Ah be ka sense sa mo fra no mo wie na. Omo wie ye nche no omo na nko pata to kwa aboko. Right. Wa bra mo striking force ni ade ho mo omo na nim ati owo system ni mo ache. Ah police from be smart and for so nko pata boko to kwa no mo fra to fe why so mo nko pata to kwa boko. When ye be sia na esi no. Eti IGP ni so mo so form na esi form. So omo smart mo fra so nko ye ya. Omo you experience police no no so smart no nko war front. Right. Mate, what make your point and pay? Good morning. Good morning, Hitman. Your first say. Your friend me Kim, me Kasefi Accra. Ma binti wa no pay. Hitman. Yes, see man who kwanya abua bi awram. No cray. Police for no suban o mu dadi no. Saa na obi abefa om. Won pio ba bi obi ansu om. Omu pio ba bia obi ansu om. Enti wo madwuma na o mo ye no. Se adwuma no o mo fa ne se wo ma o madwuma etu ho acha adwuma no mo ya abo man na abo man kasa ho a. O mo hihye o mo no ma yi. Right. Na na me se bokofo no so. Enti ntwa wo for mo na o mo hye wo no ma wo mo pie nko ba bia na o ma wo mo nkum mo. Se wo mo sa ne ato na ntwie akogu oni aye wom. Enye yi sa. I don't saw your one so point. Good morning. Good morning, Hitman. Me about your first say. Mama man so kakra na minti wa do pay. Na boko fo na nkasa tefa no moji. Se bia ntokwa ye da okrampo na se no kwa ye humi. Omu kuso up to now. Me gidi pass president etie ya no pa we. We atu na namu akohonum ana se bi afo ni suma afo. But still egusu. Yo. Ba minim ba se baimbo e o Ghana. Mr. President ba so many Bible mun emunya den na boko fo no mutimi omutimi nya den ese ye Bible e Ghana omamra enye dwuma. Okay. Right. Me da so. Good morning. Hitman. Yes sir. Bia boko tie. Na me adome ho ye fra say. What's in the Medina? What's the mamiti wa no pay? Yeah, Hitman. Yeah. One thing I do say, Yakobo Machia, I Ghana Premier League cry. I am a police board in Sushia, and a custodium Kojinao. One weddings and fun. Your shears was in the elbow. So I all can a producer Susiano, Asana, Asak. I want to meet me Banco. And I feel to two. Almost something in it, Enco. No, Mongo Casano. Chief Limam, any do almost so. If I don't know Mongo Chief Limam, Uncle. I Chief Limam, Akasa, Omobedai. Massa, Munya, Mika Kakamekua, and come on, police, you also the Bia Nede, Uncle. Almost so the police need their Uncle. Okay. Yo, what make you a point? 54 minutes after 7. Good morning. I'm on the German Yaboko. Namia do me who ya first say. Na ya teme ni chama. Na na mamiti wa no pay. Chama tenko for ma trap ito. Ama trap ito. I see. Masa, tenko for ma trap ito. Anene ntwenya ni no amono gu kromua. Munya amono kuno mo sa na vre ya kwenu kwa ya de foforo. Munya mo fiti kwa me ayi runners e pata mo, kufo ko pata mo, kwa me nkroma ko pata mo. Enye no. Na sabi aden ere na ha mo.
Anafuza Ghana na omudiana ye first kana ko yesa ne hu za amonsa no mu ne twani na amukwa na amuda be gugru wan ye amotete ye amonsa na yaso kran ko didi kra maso be so nto aso wo be so to aso no pay. Good morning. Good morning, DJ Hitman. Yeah, first say. Me so some second go to. Mami ti wa no pay. DJ Hitman me dia ma dis dia me share me say. Ahin fo mo ye man mu na wura. Eni ye man kini John Dramani Mahama. Omun shiem. Omun kokro nim. Omun kokro no omun kofra ahemfo wo kro nim. No omun ni omun hia, no omun ni omun tena se. No omun ka de omun pe. Omun ni omun. Se bibi na nkoyi a omun ka. No omun siesi na bibi atuntwa. Na mo je hwegu no ha man ha man ni mo frank tuwa. Esrom. Okay. Yo, Mate, one so I'll make your point. Good morning. Good morning, Hitman. Me pa chon hwani. Answer again. Mami ti wa no pay. Yo, bokon to kwa na asori a da bia ye ka ho asam. Anya no. Esas ye nya ne. Aban bia ba okopata bokon to kwa. Na won nya won ho nte ase se. So won ye anuanom nti won tena ase wasomdue mu. Say no one your one dwen say won be kunkum won ho saa de a yenya won no won kun yenya won no won kun say IGP ko hokora no on kwata aka no enti say wan biem na betimi akopata ntokwa no o de asoja fo kunku wo won fi wa won be kun enti yenya won na ne won fe no won nye na aban bi aba no o diska ko she na ntokwa na mo de mugu so a mo kun na mo se kuro no mo mpempuntu o kuro nim anuanom na da bia mu kunkum ho eden kwa na mo di ahensemti da bia mu kum nipa ada nipa yakoko ana nipa yodwan na da bia mu kum nipa right mo ni nyame nya duna anti maginya nkopon ka won so ho. Good morning. Good morning, Hitman. Me pa cho me ho ya pa for say yeah bref mu ni ye me se dan so mai ma mi ti wa no pay. Hitman penifo bu baby se okoden den si a pataden den eni ele kosi a umbetimi asovo apata asovo ano asi ano nti kakra meka ne se okoden din ni si a pataden din so mfa kwa soja fo no gu ho ombetimi stop no mo one time odon pom kwate ase ombe stop for one time set mo bintu aso why nti wo mo kwa achem da ase na yenko janga welfare ho. I see. Good morning. Good morning. Oh, me ba jo for say me Cassandra. Cassandra kasa free here for me kasa free New York Matapoli mami ti wa no pay yo. Listen, I say, Bokun, almost a henny asem the din tokwaneba. The almost seen a henny or hono. I don't almost step put that down. Near who says, say, no, will be in the henny or Boku. On to say a best of problem near who they are fata in Ankasa, near Faman on us to dream bra. Because in Crawford or my dreams will be a baby piano on between you kun. And you know, if I say, Kumansi Henny almost on Grand Crap or some woman about bucket, see a pa, do a pass on Joe Bomono or my trap, he said, and Crofocano. And to the Pomocho, a cono say a bed job, Momoku, no more, you'll be almost the baby, so ha. And tell us, young Momo, they say, Yabema, Henny beer, the way yes, no, Hino. You best step on it down. Oh, when you are declared to say, you know, Henny beer or Boko. Hitman, yo, Cassandra, yeah, that's the other pay. Good morning. Good morning, Hitman, Patron Bomoy. Me Patron, who you pay for say? Patron Femi Abuaju, make us a feed them for. Abuaju, I will bring you, Enquiries. Hitman, Patron, I crab better make a candy and pennyful in our company say. Hitman, we were 46 years. Internet says, Metivity said more cancer, Bokoto almost 45. And that say, you me 1 year and to call we started. Yeah, this is Boko mine. Any Bokum penny for a him for any Ghana penny for saying to come with that brain. Yes, couldn't penny for Ghana man penny, excellent John Dramani Mahama. Yes, but I wouldn't say how that Ghana, you know, wouldn't 2 minutes with our for nice from a pay uncle dissolve him from you, and you say, or maybe any Boko. Until further notice, and yes, a Hitman, ye can into quay or quinty, a Boko from Kwana Kwana. Yanum the Omuko Jimua, me I met that for a bit in a bedroom is so. Me, mammy, or take a phobia at Tony JBD, a bit in a bedroom is so. Ain't you the best? Ghana him for Nana or 32 as anti mine.
ye be sre Ghana himfo nyina ni o nkrama ni so mo fo mo na si fo mo ko mo anu mbom no mo ko ben kuro mu no mo ka bibi nchira bokofo na ya ye owo dodo Hitman nyame nka ho no nyame nya adwuma wo so Nyankopon enka ho. Good morning. Morning. Me pa che ho ya pa e fro say Agency akra ni ka. Eja usuma binti wa do pay. I will see hospital at Ghana for. And you the best na in. Santo si ya can more so many years. Nti aban mu no watching kan yi. Ana mo so motin de bi amuti amoko ntoko e ba ne sen. Nti me pa cho kro ni TV ni ho. Ye check radio. Wo hu dia kwaso wa wo kro mu ho. Yeah, baby, attempts network here. Yeah, TV mission. TMC, you could tell you if you could. Now, how Corona Casa, come to call Munankasano. Meaning, say, Obia, any TV or Oshebia, no, with the area, Kumi, and Husana. One and Copatawam. One shall how many years? Well, when how many years? So, I am here, Casa 777. And so for one of them inside that I Ghana for a car, you need to carry the school for I'm not crying your school code. You can have your school. So we are here in my day. When we say them, and we are said that 200 years ago, go to a tongue was so and walk out of them. One of me a 23. And you're not there for me. I believe how many TVs you get AK-47 no money idea. Now start to your tongue one. Yes, Obia near computer maybe a photo so. Most you know where you're running some. When you go Jabala, now the lawyer about Papa go Jabala. I don't know what it is. Let's talk about for no who Colombian and Tiawanka. Okay. We couldn't took a now about Bohoka. Right. We couldn't took a now by Bohoka. Mate. Okay. I'm going to say because what about Obi and any problem. Come down that not cow the video. I don't know, come on, working number. Me on the studio, not come here, the bomb of me. I don't know what you or man is. What person done or person done a boy. Open the pharmacy. Pharmacy. Yo, but Obia making the point, and I think we'll do a very final call. I'll Mario McCord and Brad. Good morning. Good morning, Hitman. Yeah, for us, eh? But all the same bad. Yeah, but in 30 seconds, yeah, that's it. My Pambo is to answer no Mangana. Hitman, net say Ghana man's a dozen. I question about a woman, now my doors. Not be me at the penny yard, but no one yard at the bon what's young and I want to. Over cost a jay. Over cost that young one. So do Janani or what's in when it did now, Bonambra. Sabi, two for minutes of Bokoda. Man paying out of order. So you're funny, please, flock order. So near Wayana way. Baby, you're near one hour. Among Ghana, Yama, one could no busy. What Baba Yanso. Or two, what the last day, you're Magana, so yes, ministry for Esiawom, because when you came, you can man pay and tell Taiwan, there's one to one for Suja Funkua, what the Bayaman was them, that will come in a month. The amount of the good what young Anna wants here. When you're Bokufo, so she was gunning. Now for the one Kuyan, what could you know what you want to say? You blow gra, be glass. But meso me da se where room. Good morning. Good morning, Hitman. Me pa cho yanko. If I say if you Richmond got a video. Richmond mean you quick one. Me nkwani akamema kampesanka suggest for no moko. Omoko yo mushe de shege. Se da ya next time omo ade omo pion. Anya wo ma so mo dini omo subanse boku. Me da se. Yo. But meso me da se. Abusia ye to be fa call bia. Me sabe bi ye call. Black Obra ye kro no. Boko conference no pe hwehwem kakra ma ya ne kire se. Evitri mra Ghana for the fa hundie ban na santo kwa na kwa pe mesa mre yo. Way back 1957. Since independence. I'm telling you. And yen na semo. Before independence and after independence. I think say pe research am here kire say after independence no 1957 e ba no. E na Ghana for. Na boko ntokwa no. Atuam saa ntintokwa we ne na no mopo me papa akura we nya ne ba bi kuro nya ne saisa hadi akodi eso panti ye besre bokofo na azo se be omonwen se nipa omonwen se nipa
na hinsem no kra de me say me makanda da say be yanka boko no ka yentwa hinsie mu that will be the only way yetwa obi anya hene wo boko na yema aban toto ne yema na MCE ene mpanifa wo do mo ho no hwe kuro no so na mo mampuntu nkoso enti yenya ne sa yentwa hinsie mu boko so mo mpehene yetwa no beboa mo mantwa hinnie ni mu de ya na bra ko be koso apata enti be so asoro bra ko bra ne madafo ba ko ene na wotam ne den ede Enoch ofori Japan no ye IC expert ene wasanso etonton paboa e wakantamanto market wo enti ene Yankopon ya adoma ano daso ano daso no masa mfoni ni si oni nyina ma me wa mesrefo ba ko pento so no dim benya asem ne den edi Enoch ofori Japan o ye ICT expert ene afinso eye otonton paboa e wakantamanto enti ne Yankopon hira na ompeja no nye ne kese Yankopon ya adoma Ted May yo ba be wale enti o free emu akọ se wo de wo mu dada enti senior man we dem Yankopon hira na onye okese ompejao na omfemfira adumu enkwanum dine happy birthday enko enfamon Enoch ofori Japan na wo ye ICT expert na osunsa tonton niema ewo kantamanto market Yankopon hira opa na mo awoda no enye sonko yo apambo baby jo ayo mesu ama Ghana mesu mekoso asu ama Ghana mesremo bokon sensem no ebinum kase yenhye o maseda bi omu ye nipa ye wo ma wo ho emofra wo ho intimesro shipa de intimi nhye o masene mu aban enhwe se ode ne nan beti fam na ntokwa na yakun 45 years ago no at least se sabe NDC aban timi so ano wotimi si ano a anka ebe bo no ankasa enti no ye be bom pai se ade bechi no na anke ate se bokun sensem no etuo etwa na mom otumfuo se tutu nana anka abekwa anka kontem na awuwo na ekoso na anka etuo intwantem yeda mu nyina mase. Well, thank you so much for being part of the show. As I said, thank you so much for being part of the show. The very good act of being a good guest is to know when to say goodbye. As like I say, come on production team on Kwajo Samibi or Pambo the one for Kofi Taylor, Ziggy B, DJ Mario. And a few programs are retired. Mavis Amma Insura, Silver Lady. And from Hitman, good morning. I'll enjoy the rest of our programs.